Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na Jumapili njega tariki 21 mweri Jujo kenda 2025 bita wakabwe mutharimi ngushigiri nkatho cia mwanya ni bwega muno ndo bogite na mbere kurumirira akiri metha ya Meru TV we watwethia nyombe nteto ira iri na igweta katetune ka Meru kuma kereni kiriwe na kimonimoni. Thank you very much. Ni jama ingi jaratu kubanganiritie ntuke narua jareo yeige we nara maturene ndikibetu banteto bakinyite digidio miangatene ja mugongojo Meru gotigira ne bakumureka riboti kuma maturene nyumene tukethira turina rumuri rwa siasa oreterini jeri wa cheupe nara tukathoya baito chunkone mwerekera jwa mugongo na siasa cia kaunti ya Meru borashidrite igita kana kujukia mukondo joreko. Rais William Ruto na harikite gokinya New York akiri mushamanio jwa atongeria ba mandegoronio UN General Assembly na rairigiri kwithira bakiariria mantu yege gukuria ndegoro irashithirite ikinyeleka ki uchumi. Indi bitegeria twambiririe na ndande cia gisiasa kaunti ya Meru na ria Senator Kadhuri Murongi ashumiretie na kulikithia na kimureka yege wirane bwa Rais William Ruto kiri Meru ikonie kwewa giti kia munini wa rais na ria Kadhuri Murongi augite ate kuminchia ati we na kurikana saruruku Rais William Ruto agika wirane bwakweya na giteke kiri Meru. Mutugi wa Kiambi na ripoti. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na ithurite ati Rais William Ruto na mwete wirane bwako wa Meru kanyaka munini wa rais Gachagua arikena kumaru kwa gitene onto bwa mwere muchuku mojo munene kere mutaratara jwa kuingata Gachagua akiure riu wa Meru kuigika na kugwata mbaru Professor Kithure Kindiki kwithira guti rais ungi wanarikia kurikana Meru na guti ungi kere miaka ejite ukarikana Meru kethira bate muigika. Ndetire president na mwera gitegeki DPO ekoma promise me no tagata murungu giteke ukanenkera mu Meru wetwa Kindiki ambira Kadhuri look at my eyes straight ambira kanenkera mu Meru giteke deputy president immediate community ne kidogo lakini kanenkera mu Meru giteke naibu wa rais na ndio ito anenkera wetike deputy president turekie Boko na turekia gitekeu tuarekia gitekeu banko bwene raza tuakara miaka magana jaire ka miaka egana mbere tunengero gitekeu kaire ni other president sitting in this country so to gwatira mutano nikenda ntoto chietu ira tukudide huko tuwathania nwe turekia ngugewe president. Kadhuri Murongi akwaragia kanisa-ini ya Katholiki ya Kagaene kagita kuwatananite na ashirika kiri kuthaitha Murungu icha Murungu we nuonaga aria kuthingatanite na ariti ngugi obici-ini yawe wamwe na mucia Chaiduni kiongozi uria gwatanire na miario ya Kadhuri akiringira ndebe Professor Kindiki gitikira tweigi kinene muno itugikaria antu betu nontu mwana ora no wetu batu toi deputy president itukirwa na itutarwa turi antu ba Meru na Kenya na inya barabara hii Kadhuri Murongi agaringaringa office ya deputy president igathithwa ko mathina jetu jara twithirite tukiria twina Kithure Kindiki gukurukira deputy speaker tukomba kuthikirwa na turinganirwe na twite mbere kuringana na Kadhuri we aro thirikari na nageta na mbere kuika thirikari nikenda bakari wa marando ja kura cia mwaka jwa 2022 Kadhuri Murongi aragia ante kuringaringa metho jokiri baragia ukweli na manto straight so ago itokwere kura na no kwa Kadhuri Murongi twitariwe kwa thirikari na twekundene na ndamatuka buwete nani ntamatuka no ntoda matuka barabara igwitioneka ibo kwera ndawa nande kara unke murikani ya rokero tuko naye na muthenya Meru itukwenda kuriwa marando jetu seneta uga ende mono Biblia iruga ituthithairia antu betu mantu ja mega ende mono tiri barabeba muhuru wetu Bwana Yesu asifiwe. Kadhuri to muhuru wetu ende gito muhuru wetu
kwa tukauma thirikari na mapema twambe tuliwa marando jetu no tumiaka nitigere ire imbi tu na professor Kithure Kindiki twatetheka na kire muchuku mojo wa gite kia ungavana mwaka na jwangirije 27 ndongozi la jeshi na kwa kweli Meru Mbezi itewe tabwega na vile ilifanyika. Mungu atasamea kama kuna wengine walikosewa. Ndio kwa kosero in the process ile karikire uchenja ngavana poleni no tunakutaranda wengi no tumonga Meru nesonge mbele tije ni ndawete steering wa tunya ande nawe kenda tumurekera no tunomei na imtu kumenya kuringa iga antu bakona gyokunda uwe ngakurekera otonyande bene ya ngavana kenda ngusapoti ilo ngakurekera. Kiripotera Meru TV kuma Kagaene Mbeta Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau MCA wa Wandi ya Mbeo ni gicigo mbunge kia Tigania West na shumiritie kuonania kurega kunganirwo kwawe ni kirakuga ni akari shumiria na gukikujirwa winyange maandamanone jara akari ba shumiritie kumeneria kira ni kuthukanga kwa barabara ya kuma kunene gwita St Anne Mwanka Kagaene akiaria MCA Muguna ritoringi ijekene ya original na meneretie kirakuga maandamano ja ni wakujirwa winyangia bonene. Riboti dhuru mwandiko wetu wa Nteto kumatiania Adams Muturia Wathering. Riria kariba Kagaene barana atumiri barabara kuma kunene St Anne Mwanka wita Kagaene ukulukira Mwanka ukinya ntereche miomponi betha kibithi maandamano kumenya kuthuwa kwa barabara ntereche Tigania Tigania West na DMC wa Mbeo nombete kwithira kiuchumira kumba kwithira kimeneria nto bethirite bakibithi maandamano ya lakini for sure maandamano ya mega kianto kufo aningiria basijyo kithirikari na ondorea waandamane wegero president akiwa consumer intelligent rebo andamane ntukwemwe president na kinyelero lakini ukaandamana ronene ira yo kuumiza sitio ude message da okinyeria maandamano na tukweyele ukaandamana tukwemwe bagenda batai go gari yenge ukaandamana lakini ukaandamana tukweyele yotanere indawerere goro era linda sibo tabera bwana bana tugoyele likare tetekere buinganjere likare tugoyele nondo indiri ko yanto bukagira biachara tima oringana na MC Oriekene ya Muguno original no wite maandamano ya tukumba kwithia gitetheria ntuba endene asara ethirite gikira gira biashara mono bara ethirite bagitumira barabara ya kuma mutindo wite mekinduri mwankantere cha mawa muntu ana right kuandamana kuinyeletwe lakini toto la kuandamana nondo na watu umisa kwa kuthwanire kuandamana tugoyele ila yo kumi ni atongore kumiza kana iraria sikuna biashara zinakwama so ile watu tobati kwenda tu na limit game ando yamwe ando edo to kona kwa atongore ba wira ya ko ngari ya ko ngiro Koroki Muguno original no wite mwankira thai kaunti Meru kwina thiri kuma ngavana ro iko thai ta referendum Isaac Mutumanto ethinge kumba kwithira ko yotongoria era mando no to kama kwejaza jenda ndaro ya to asaidira nge ngavana ro wetire ende no come ato go mno ende ndata ke mutuma unda ta kenga bana wato mutuma tamwera munana nga tutuja kwa ambira ari to bugari orinjire tawa tamwera sawa to endele kana na daloi na nga bana mutuma inga bana omwega kitu kimwe unajua hata nilikwambia kuna mambo mengi ya siasa doko meno kwa ndo baje kwa la mistari mno lakini batije kuria na family sindio Wakana mungu awekera mware box ya kwa danja lakini ateme akulia na family. Beako wala mstari kwa ambia mware tofauti na kuweka ambi family. Endo kwa kwa wewe chema ndo mainge ya kura bakura lakini kulia na family kana tirikari kwa kwenda inakuwa stinda. Hiyo ndo ndio na kwayo. So to support tirikari mutuma. Ndo wetu watane ndo kwetu ya amwe. To support serikali yetu. Na tafadhali atongore wale utongore lai tubaeni heshima tuba support. Kiripoti ya Meru TV kumatiani Mbeta Muturia Wathering.
Gitene wakau akari kuma gishwe ni gishungumbunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi ni bashumirite barina muthoro mungento bakiruria matane kiraba kuga ni gutura kiri kinyamara kia wagiburoi kwa ita riraya inya nyuma ya bokwethira bagishanga mbesha shagwetidia na mbere murandi jo winjiboroi bataithira bagiturekaniria kiri murandi jo na ndiro mbareo ni kiri MCA wao ninge kiri Governor Onesmus Muthomi Njoki gishumiria ninge gotigira kure na mirandi ya weti na mbere maturene muno gukandana na mpanga ya wagi boroi Dagara Waiguna na ribotia Agari bagecha mudambe gechiga mungege mari bakuthatikira bakugiwa gibaroje ntereino arabakere bogete amana kwethiri batangire mbesa je wekero rojero rotaga dago bakinyira rose nitwarira gwatuka rose ni rwakulima rokite rose rwakulima rogotuka ni rokite ni gwatwikire antu ni marimandikire na 5,000 antu bagodimake na 5,000 gweku kwina rose na gweku gutena rose pipe ni jao kire kenjagura na tojirani toto nini kwenjerwa gwatwika ni kwenjerwa kenda antu kwamba gutonye mejieni tio nara saindia gwato saindia morule saindia antu ni menjerwa monda saindi no ma gweku kwina rose na gweku gute rose gwato tutanjerwa pipe jao gutonye rose rwa kulima tito tena pipe tena pipe kira kiumete mwanka na kanoro Deu tito temba okunda rose na gweto tito telema na rose yana nenda nunu kire mugongo ne gotinda kwa ira rose nunu ntontio na rose wakwa gote rose simu akareke atongoria bae barire bekira rose rokinya mururi penye mapa bujia ya dikari mema twetwa mema buti mari dikari kuma buti mari dikari na mtu mwene mabuti mari dikari matigirwa mururi mumange metu tito na rose na ngule kauli ati kareke gatumenete kutuika ati akutarose ya mera murito na mara asoka rutole welu ruri njira mara kagire tarose ya bila mara kana gire ya bila antu rira mwe mozi mwe kareke akero ati kwenda kula cietu na uge ati gatumia antu namba kuja guturagia agabakari bathareti bagokorokera kinyamara kinene nonto bagwagi baroje bakiuga babakaya kuruona bathongera kiri uremi kweguna bare bongwa na tukanda skuma na akajiomaga ona no kanoga taira mugulo nonto gutera rose wakira foke yete gwetekeretio ulema na rose rose rwa kulema no ruguteria no ngwana rwena mana nonto anda ndigi akue gakora wanda skumi akue gakora wanda mpoge akue gakora lakini utena rose utemba gutereka turai no ngombe mami ikaita kaina gitu wona uri weka no getira tonto ngombe ni anyontire uthiro no kangirini kaka wikira ngombe ona turotioneka turatione gutwatiganirwe mwezi mwaka yetaka atikwenda kula yetu na kaitaka ati utwenda ngombe je itogoko ya botire nonto bakwaga rose haya utomba kulimetanda bamujie utomba kwa rombi wapoke iwa ndio kina kiromo ndero kama kubingira rose nonto utomba rose ro dogu ro akulima rwa itole yo kwenda kuria kaleke twambire kuria muromi njoke agitona ngara mbemba ya kubanda bwa kamudirua agatera rose ruwa ngauka kulugulira mweli weta tolo kana wete ka kou ngauka ndugulire wali ko lyonga akwera rose rwa kaleke kaleke ojo we tumadurete miaka 25 kaleke kiswa gike kiswa kaleke ataro kinya goko daima ndagete kia ngabana kaleke tugakorura kweli ngabana no le metwa ni MP no ndarakaniryo komba kaleke ndebakiro mantongoria mono ndure na kura gutigeri bako batetheria kuona roje ntereino mosimu kalekele katu twegucagira kia onore tio tomba gutwika tugatereka testimony te rose ni te ko tito gaterekera ko nemunko mori ati oke bai atweteke ndamoromba na gitio gikinane ni aukegeswe atwegwe nonto titu na rena na mono tugwikara miaka mingi mono na rena na tukamururaga miaka 20 tumururaga ucini rwagire guku na ruci rwaga guku agekulubetu barija guthaba ruci karua kana nyidi Mara kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna Nabo tungoria kuma maturene gishungumbunge kia Sodimenti ni bashumiritie koria mbeo mbethe nduki jenzi gushoyera kibande nakura nonto bangurumani nene ya gisiasa 2027 baingi bao gikundi gishumiria kwata mbaru yendikithia ria kadhara gutweka mubunge wa gishungumbunge ki Jeff Wagituma na ripotia Bau ni
metithia ba bikibiki na akari kuma stage ya St Mary ntere chaigoji kiri gicigo mbunge ga South menti araba umirite na kuga mwaka jwa 2027 bakagwata mbaru katharo ndawa na kinyankurugi kumuringira kura nikenda ka mujumbe wa gicigo mbunge giki. Lakini nande twina gucokia nkatho inyingi ni gucemania na mheshimiwa Kathara airitite na akarita mbeca cia mukone agatudithiria cendiira na arua tukwiga bikibiki cietu so ndi na nkatho nyingi na nkuona ni mutongerio mwega ni kagita karia arombete kure gitare nene lakini tukamuringira gacoka agatuika tamba gukinyira kanya karia ende nande ni tukuga ni wenka tukathure gitariri nikenda kaomba gutwikia mbere so kagita ne gaka ni tugukena muno turi akariba St Mary tukiugaga twinde turiuga ni Kathara wa ndawa twinde ni Kathara wae ni Kathara wae na tukamuthura nae na kura cionthe kawenye muntu yoyo utithurio wikia njara muko akaka nyomba jeje antu babengi bakomba gutetheka ndete muntu ro wikia njara muko na antu bakenya ngara maguta ngobo utakuurwa na gutagutinda na mpara kaba muntu o maendeleo so Kathara itumucokia ngatho nyingi na rombete gite gitari nene ile round yezi 100% kute muntu ngwe na mathitho ndene ya South Menti isipokuwa ni Kathara wae antu babonda to nyuma yao nwe muntu ro gututhikira tukundikira antu bai goji St Mary touga support yetu tukanenkera u Kurukini boriti akariba gicigo mbunge giki kumira gujukia ibande na kinya guciandikithia jaringi kura riu tufai tuthuganio wega na kuthuganio wega ndi tariki ile ya kuringa kura ujukie kura yaku wetege tuone uthure mutongerio mwega rukire na mapemo tegeje ucererwa na mutongerio mwega no ane kana kana ndenda kwira nduke mbetheo South Menti mtorote na kibande tuciomia nitojokie kibande kenda tomba kureta tongeria bubwega ndene South Menti ne manto betu injiri ere tugeta neo twenduke mbethe ni anto bande bajukie kenda tuchuo tongeria ni araba kuga bajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe okaririte giti kagita gaka kurema ni gwita ngugi yawe iraberanire no tugwetu masinani tutena kinya stima na kinyanto batena kinyandoje na antu gutema endeleo bena John Turene egita ria 2022 antu betu itwagwire kigerio twathura mukuru agwita kumama mbunge mukuru antu bangi bakiromba maendeleo MP jairomba maendeleo jaguikia kwao na wa mami mbunge gakoga barabara ile njo barabara ya biti inya na lori FSA ne wali bwa biti 5 muntu bonda alisemania lori akamatete mariwo watu kaugo tumba kwebera lori ile hoka no mutarone no ntubaria mbeca cia tukurukira barabara gachekewa kenda baiya lori cia maiga cia ile gwikira andiko nikiria bariuga mujumbe okaririte gitiko kagita gaka daktari mwiti gakethira kiana turenda mutongeria ka mutongerwa turenda mutongeria ka mutongerwa mutongeria na nuriku mutongeria na nuriku mutongerwa ane mutongerwa nane aya na Mr. Keminya one time Mr. Keminya one time ndenda ubori atire one time ndenda ubori atire one time ndenda ubori atire one time bari tejaja bakarite shendi ya bikibiki nayo bagwakiro imweshimwa Kathara ndawa ntereji nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam.
Nabo aunjia kuma mwirio jwa igembe ni bashumiritie kiri kiudhorano ntere shatira kenda kurombera mugongo bakirombera mantu nkudho bario atongeria bakaunti ya Meru kenda kwithira kuri na mwerekera jumwega jwa mugongo. Riboti Draymond kwetu anteto kuma mwirio jwa igembe mukiri nkonja. Athenjeri bangai kuma Ogoti Marega na Tera ni batirimanite thokone ya Tera ende kupwithia maromba ya manene ane kumane na nsobira yombete kwithira kinge turenere Tera bakiwa nsobira yonde ikwendwe turenere na Tere Segembe South yonde irumba kwithira kiuma Tere Tera na ende ontobo ne bubutomete bomba kwithia bakiumira kunto kuona barombere surare nonto ne bone terwangiro karia ne yakarumamite batongore tunisibo wantere yi bakiwa ate sipoyo na mamete nontontora neke kuruero nsobi omonka ya kinyera kinya na basukuru kutaskuru ne kumane no ruibo bonsobi bakiwa kinyana ne botumero kamata nsobi ye kaita karaba kwendia na ende ontobon ne buba kwenda kurwana nabo onde kwendu egembe South yumete Tera age mihiri gaira na mabati kweta wonto ade ebati ligeta ukamensobi kwendu areko. Okay, ya kweta ntore nio ikerua wanchobi una bochi bubabwe ibo kwa twira atire kenda bo kwenda tweta mbere kana ni ata nebo kwigwa kore na mwana omora wati ureyete na keboje school kena chobi ro metenje muntu na kenda ni ro metenje muntu ni tobati kodi atire ne akeda mwana una kalinio ayekundi atwana to tukuru yote atukenywa so matuia pati gutegerwa bwega nikenda machibo nayo bamenya urabakaria ndiguruji no tutekwenda ndiguru na nchobi antibarite nguinge kaiteneka ni bawete nsobi endeani ne watho yombete kwithire kinge torenere nonto bongo iri kumba kwithire kiritwa bakiwate ongo isi eritwa na wikirwe sibo ona kinyama kambene ya polisi bakiwa ontobo endebo bate koerwe nebo nonto nsobi ne kwenyangiana no sokietorari na nyuma nande na machibo nabo baikerwa rutwa on Jumatano kana Alhamisi kwe tuwe ikiambia ibaba kurua ibareke no manto yono on tobamberi to bona na tukambia ko na babwe ko wato kurwa babwe na tote kwenda kurwa na chibo no to chibo ni papa tukaretie bonza busibo weto anto baba okera baria akaerwa rutapi akerwa rutae rutantero akerwa ndewo ko rumanduke rutantero akarutande ndewa bato ne mwankare tokanga ikaitwa tobeto ori wendi ni banombete kinya kambe ya polisi yombe kwithire kioko kwa kwene turare kenda kuwatia ndo senso bindeni watho ona kinya mantu ya mangi yara mauthuku ya thithi kantoreni ji akiwa kaita kara bena kambe batumba kwithia baita kuraya kuringa riboti ni mutokeama ona kijatire kuona kambe tithuka ya polisi nontu kuma weta mutokeama ndikuraya ange kuma weta kanuni ndikuraya akite nduguto ao town yao nikubatukwenda kwena police station ni kera tunao kala bwega ndika tena kajara rejo kwe ikenda ndicho ibodikaya bakamenyana nacho mapema. Nkeripotra Meru TV kuma Tere Gembe South mbeta mokiri onkonja na rurwangi rwa kithomo ni rwithirite rugikijirwa rurina mpangratano nene yigie kinya mari kiri arimo na barani aritani bashukuru shankathi egoro nisho universities na colleges rungu rwa kiama kia UASU nabo bakiruta mukana jo morito kiri thirikari kwithira bagaika mathaga jango gende tikishangasha kiwake indi kinya gishangasha kia kura na kwinyanga kwa mbesa cia competition na mbasari kuringana na ripoti ya Auditor General no muringe murashi bathabuja thirikari Nancy Gathungu akiariria mantu jaigie rwangiru rwa kithomo munjia Zakri kinywa kuma chuka na shumiritie na kuria thirikari kuingia mawirane kiri aritani baba shukuru shankathi ya iguru batigaike mathaga ja uritingoge nde kenda kwagirithia kithomo kia shukuru shankathi ya iguru. Mwandiki wetu wa nteto kuma Tharaka Nithi Ndegera Waiguna na ribotie.
Akiarekere kiumia kia Jumapili, Reverend Zakari Kinyono ũratungataga na kanitha ya Baptist chuka wathinia Karingani chuka ga Mang'ombe. Na arombete thirikari kuthikiria matheta ma lecturers mara magutuma bandamana. Akiromba thirikari kurutha gikaro na lecturers kubathikiria na kumaingiria mendekithia mao mara bakwenda kwagithiria githomo kiri university. Thirikari ni wega kuthikiriria lecturers nonto riu nukwigua mabangite kugoma nonto riu matikwenda nimona magikanyiririo, but the government we are appealing to you na nitukumboya tabunjia na tongoria atiri itikirani kuonana na lecturers mwikare nthi mwaranirie nonto antu ni kwaria mumabange boria makwenda nonto thaire makagoma ciana ino ithiete campus igakorwa ikirusi mauntu mengi muno. We are calling upon you itikirani ko magwata kurungamana mo na nikenda mauntu mathio wega amonogu atariganirwo gucokeria thirikari nkatho nonto bakurekeria mbeca cia thukuru gukiria arutwo ba university nikenda mathoma bora kwagirite. Gucokeria thirikari nkatho nitwonete makirekereria mbia cia ero na riu student mari sawa ni akenu. So we thank the government nonto akuona mabatariti nikenda student makinjoin campus matigakorwo na stress mengi. Kuma chuka ga Mang'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waiguna ntugenkai nyuma ya tongeria ba kiama kia DCP Meru gushumiria na kumeneria mubango jo wa kibwagaro ya Rais Meru nande musiasa Francis Karuti na shumiritie na kudetera mubango jo akiuga ni jwa keguni na waki bwagaro ya Rais gathetuneka Amero ikethira irimpongeli kiri Amero akirigana na yendikithia guteanirwa kwa murandi jo waki bwagaro ya Rais miario gwa tumbaru ni MC wa Ruire Rwarera Felix Kithinji tuo ni kira agite kia batane kwethira korena witi na mbere gathetuneka Amero mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni na ripotie. Akiaria musiasa uri nkuma kaunti-ini Meru Franklin Karuti na akathite ngavana kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na nikira wetete mirandi kathombera ngavana abwithitie na irengiri njirene ntubo wa timbaru ni MCA wa Ruire Rwarera Felix Kithinji ntuo untu akua ni ngwataniro kati ka MCA na ngavana kutumite mantu yaya umbeka akiwa mirandi kathombera njirene mutumaya yere embrace Kithinji amura twende safari pamoja thai baithanĩtie ũrĩkũ kaboya togaria mtu ũtĩkaria Kithinji nũrĩ kũngĩ na maendeleo ya Meru te mũtuma ũũ no wagaria Kithinji kendroba kwa elected 2020 lakini yake omukinyira kirasi yoke maendeleo nuise kire Kithinji yakũra nande nani ntenda Kithinji aritaitwo kwena twethingia au yo togaria arĩkũ na tũtekwa bokaria mũtuma ũtheri tũrĩbũra bomukarie nonto kwina ngundi wile thirikari na rweto kwaria toreteri airport babo teto nguthabwetete Isiolo gabetete Nairobi bwetu oguluka nukona githoka au torethiria na minister ongi rutera rwau bwa kila unju wa yucha nju tiegeri njirene ate mugila yu ikiani kiandreke igo giariko Tomau mbere yao ni ngofu mbere yo State House State Lounge na andre maendeleo yako yokwega ya tereya then tuteta Kenyatta Nairobi Kenyatta ibura aletero Meru rifaro ira chionda tutora wiki nara sieyete Meru toraringiro bilioni moja ya chongo bilioni kwa upgrade sivitari era itatia sivitari inge cheto chie within nacho ichiokora siete level 5 ichiokora siete level 6 maendeleo bukona ja kiura menya mbere ureta kuromba intokagia wa promiswa lakini bikaura lakini nande bure MCAs budget ni oturari no ira approverwe ni memori jumwe bechi kedro iwe ja Meru na ngugi ikedro igite kabu na bwana ngugi irega kuruka ngugi ire tweet meake ewe thatu bwana Yesu asifiwe bwire buru itugwatanirite na thirikari na uni
ngwatanĩro kwa na mutumo ntoithinkia ukona maendeleo barabara chetu ambirite antu bako bakaumaira slippers uti muntu gakinya ntaka kairi. Bwana Yesu asifiwe. Utibingi tukwenda kiri utongeria kana ko yungi antu betu ingavana urogwita kiwo mwiro twakuthikira. So ni kambwire gavana Mutuma na tuthikire tu MCs Bamiru kiroge tu kithiri na kira gitigere kuja mashinani ngugi kana te uroi Mumiru no ugata ta igutatani tuona ngugiri ako yungi tukwenda antu betu Kulukine bameneretie atongeria bakiama kia DCP nontu bokureana na biti na mbere reo state lonjira eregeriwa koroiriro rera bakiwa ngweyo ni kwanga na kuthukangia nara kuri na mantu ya biti na mbere kuri antu bararirie TV-ini bawa bate kwenda State House na bate kwenda Hair Strip na bate kwenda State Lodge bate kwenda Golf na bate kwenda Hair Strip abaru bure antu bantu reyire na ibo burianiritie nio ari ibo menda ka boto menda ibo mewererwa ka boto mewererwa baba umewererwa ibo gitera na euro mbone. Bwana Yesu asifiwe. Antu barabara barawatire State Lodge Golf na Airstrip tebyo priority Emeru kana tebyo Emeru bakwenda kande bwire kinyato kare State Lodge mbeche ucha State Lodge ite ya Meru cie barabara kinyato kare Golf mbeche ucha Golf ite ya Meru ile charoi kinyato kare Airstrip mbeche ucha Airstrip ite ya Meru ile grass ile vivu budget ora vithetwe chiete ithithie kinya konge anto baitoreti aba jui bandri CP angaiba kuthetera Meru apo tukumana ari ndo bibi gwakwa bilio akagwetwa wao puti kwanda twana maendeleo babwe anto bandi CP bera batwenderea ugwa batwenderia mbio na batu supporting governor tuletera maendeleo ariku tukenderwa mbio utigwa gikona unene bweguru tesa sawa o baturetera maendeleo jeja kuria ntura yetu miunde yetu yone vario ana betu bone ngugi nikienda tumba kuria matura yetu. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni. Nabo akari ba mukuthuku ni kuma wandi ya Muthambi giciumbunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi ni bacumiretie kumeneria kira baugite ni ntura gutwika gikurungu kiamba wamba gutabarikia ningi wendia bwansho biendege ni watho ina bakuga ni nyangitie mbeu mbithi na ndi ni boritie atongeria ningi abisa bokari gukandana na mpanga twikite kironda gia nkuji mwandiki wetu wa Nteto Dagara Waiguna na ripotie Akariba baba mukuthoko wandi Muthambi gicigo mugeke Mara barithatikira bakugi wamba gutabarika ntere ino umane na mbio mbithe ba ntere ino kura mwikuruta wira ya mukuthuku tutina security mbega nontu niturire thina guku tantu kwingi ndajitwe ndatonya nyomba ni ndonire antu maukite kumbia muthenya personally kwanurirwa nguomba nikite rurigini wiukirwa into isiko thani ikombe kumenya into yumarikia kwithirania kethwa gwikuma kuthima kendia kana gagwe makuthima gatumira moene lakini irethirania especially into ya kisen gatuge suburia isiko thani ikombe yu ntikumenya kethwa gwikuma kunenkaniria gukendwa nguo cia mwiri wethirwo ina jororigini uburite ikanulwa ikathi na ana baba barediba kayukia mburi ya mukuru ena miaka igana kana miaka 90 nonto ta mburi ya njie mwarukirwe ne yarirwe mburi ya mutweri site ne yarirwe wanja githika mburi ya mange ne yarirwe mburi ya ntwaiti ne yarirwe nkirigara muno na niyo nkyori antu ana ba nkebaudia tonto bukodi kugwe mo tukuri kakwenya mujoka go tuko na barethi na megwe kuyewa otigelo na toboso wake rwa iga nyomba ne tukamatilwe ukegwataka goko kigela une kadire
Leo nte koli bwa tugatindaga muje tukalia kudio na miondanga na mawirani mange nikenda twekalagia into bila tolethetie otigera kaboli au leo nkawoli atele tukalala nkinyo na mboli nyomba nto beto gaba kiuga njobi ndagigwatho wamona ndawa jakore bibi tabareketie ntere ino kebi watata ko umuka wamba bobo biwunge wa mandawa makolebia ona gwata mabangi mau nimanyingete mukuduku memo magilete mukuduku kola kanothi mbere unto bwa etomigeke ona bo alaidi baba ulaidaga batebuombaga nonto ne bakogwata na njobi tengino na basibo ba gwata badino enaria achokia njala mwenu anyuma akalekerwa au ona teirwe kola bataraniti nonto bwa etomigeke gucokia njala nyuma nikugo gutocoketia nyuma muno nonto uola batare kuthomithirua na aria mbere atekinya gerera kanyamu ukigerera ni kadire ukiswaga suyo kigira unege kirwe goti ni kadire kunywa nsobi kintu kire gitombete twaga insecurity ni nsobi tugekerwa neta sabusibu eja gwata antu baba bakoruga nsobi nuntu ne baije kene wega mabadi bairwo na umbere sibu akiuma na wakinuka na badingatire ne barekirwe ne barutire ongo na benuka leo tukaligwa ona nikenda tuwerwa na sabusibu beto batekomba kuruta wira kaba karuta atia kero bateko gwatanira na balaba kwirira balaba gwata bandiru nabo balirwa nao sabusibu agekinya nieno kire kaira kimurekagira na kero mitongi neta magirwa ake manuka agorete nge na matangi akerekagira sibu leo ni nkondala ile yanko na tawirwa wano nyuri onontu mutongorio lo lego lwakarega kumba kiojonge gutendwa kwena wega noku gende bakiromba ndwangichokaria kumantare na kurikithio karia guntu guku mwana gukanana na nchobi ndagigwatho wamona ndawa cia kurebia ndiromba atongoria beto kuma ba sub na ndisueto batweukirie itagaria ringi ria guturetera security ya kwigana karibu natwi na ria kaomba gututetheria nonto ni turire thina ni tunyamarikire gote kuma garoti omba kuma mujuthio na mugunda ni kana othio nkinya kioro ugatonya kioro kiro kethwo tigitenja ukethira gikuthi ni ndiuga ni turire thina ni twirwe na gwenkiombeka kethira arenso bita ikureta thina please tugeria kuthirerua jio kogu abantu babe to batorindagira security tafadhali turaidereria ni mtu agulaka goko kaeta kau agulaka boli kaeta kau atha ikilau katulala genjo kawaida bula ibatie kulala nikenda tugekala na thayu into ino ndauga tuongererwe security edwele nyinge na nikenda omba kukaba mauntu mama sabusibo na masibo na ba sabuelia ntekwana bakiomba kukaba nuntu nabo no baria bamenyerie ne bamenyerie gwikira njara mu kwanyuma na alekerwa yu alitiga kemionago na njobi sibo na sabusibo ae na mashabuelia bau barutitanagia wira nabo umaga kaunti Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna kakitene wakau Gideon Kimathi uri mubangania obisine ya monini wa rais Kithure Kindiki na shumiritie kuthetera rutingo kibwa thirikari ya Kenya Kwanza akiwa ibai thirikari yewe kanya kethira ikingia mawirane kiri a Kenya. Mwandiki wetu wa Mteto John Wabogo na ripoti. Uria wijikene ja Gideon Kimathi na noe wari chief of staff kiri thirikari thiru itaria kiritu murungi tukwena rwa nombeta kwithirwa agwatanite na bangi kanisene imwendene ya Tigania West aria ombeta kwithirwa akigwirwa kugwatanira na bangi nkuruki atiagitie bwa kuga nombeta kwithirwa agwiritwe muno aria akuga thirikari na kanisa ciritithanagia ngugi cirie gintu kimwe akiaria augite uju athana ndigurire kanya ndere ndanenkerwa ngugi obisine ya deputy president professor Kithure Kindiki na ndino nditaira ngugi ndiendo protocol ya deputy president na ikiona ndi waigwara uri akiuga uga to uchokeria ngai katho kandi bweja ndere mirango akagithabe na ndi ukejo obisine kwa ruthari ruri ariku uri hau na igwe mantu ukejo ukiuga kinyokeja ukejo gwete ruthari ukejo gwete ruthari utika mirango uri gukoko na rai deputy president na ndi no tutukeja naja na sister ibaitangu gine ne muno sibitari ugwa sister akingira
Peke trita Catholic yake, trita achibo bonde. We kama shukuru, sisters wako huko, wanafanya kazi kubwa. So serikali na kanisa baitangu baile mtukimwe, they complement each others. Na that is why kuendelea kuromba serikali na kanisa tufanye kitu kazi tukiwa pamoja. Na mono jamii nandi kete kulivita tubati kulia tu serikali ne gitarire nandi kinyatu mama wetu ali deputy president wa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Nonto tuije na ama au mbere mwathani agaturingira kiama intobira tutura kuromba na aria utuike nandi ibabu kuromba ndena ama sister urea wauga mantu hospitali kuwenda kudide mwirikani leo ina magana tena weka kuona serikali na itaanza para tena president ya Kenya kuunga pigania lenda aida kuli nyewe wenda kile program mwere kila ndeli mbina tukurugire au wenda Edra bwenda mboni nina njara na ndinde tamu yere antoba kuba hete bariongere nonto tubatu bitango itu yentuke kemwe nambure deputy president uratu yemwe gikarandi ne muntu kuwe ubwendete nebangwera ibangi ya mwaka juu chuo kinyako dira next financial year abubu kenda bukio na garuru kubonene na haja nibotongere tunyane mjumbe wenu mheshimiwa Mutunga nonto kaki maana tukayani kwa serikali nonto tuike serikali ntobira bionde tukwenda tukabio na areku au ntina jange nije underekia kuthirwa nkiona na nkigwa mbita MC Mutonga ngikuripotera ndinene atigania West Meruti. Na waziri weye okaria bodene na wathani bwa matura Onesmus Kipchumba Murkomen akiaria kanisene ya AIC Milimani na oritie atongeria ba makanisa kugwatia thirikari na mabisa ba thirikari gukandana na gitwikite kironda gyankoji nio wendia bwanda wa Shambogita ninge nshobira ndege ni watho nkiroki akiuria aunje na tongeria ba makanisa kugwatia kumatia ndwa ya kuthiria umaramari maturene. I've gone through the country now, through Jukwaa la Usalama, visited many of the, and we went with you to a good number of counties. 30 children defiled per month. Children defiled per month. I was in Western and Nyanza region, extremely prevalent in places like Bungoma, Kakamega, Busia, Siaya, Migori, Homa Bay. All those places, we are recording between 18 and 30 children every month being defiled. And it is because of the repugnant behaviors in society and people trying to cover up. And the people who do so are people in responsibility, purported to be pastors, to be chiefs, police officers, and teachers who take advantage of young people. The church must rise up. And I dare say, we need a champion in this country, outside government, to raise the nation to think through the questions of sexual and gender-based violence, which is prevalent in our society, including spouses fighting, killing themselves, mothers killing their children because of mental health issues, and so forth. And this is an area we must be able to work together. Nio ripoti kethira itumilekelia yara tukubanganitia kiri metha ya Meru TV mbita wa Kabwe Mutharimi ngushugiri nkatho ni bwega muno na ndubugita na mbere kurumirira a we ni wotwethetie nyombe nteto irere na igweta kathetuneka Meru kuma kireni kirwe na kimoni. Thank you very much. Ukaithira ugita kuraya nontu juthingatite ni mubango jwa rumuri yesiasa ureteri ni Jerry Wachupi haria kaithira kimureka mwerekera jo mugongo muno siasa cia county ya Meru ni mwerekera jure kushithirite ikijokia nkwendere ugoro bubwega.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera bichine chieto Kirachene Mero kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Jakubu emwe mirongo iri na ithatu mutore wigorote tura mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi. Nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau no riwe ni uria kari achoka gwitegera kairi. Raumiane sema nina romba ya Indani ya Thiri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubangone jwa meta meta watanagira naoni tukuchonde cha Jumatatu mwenka Juma kwa mbili tha mugwanja na nusu mwenka tha 10 twigorote twamwe turombe amwe na nkuruke twithuranire ni unto kwena ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria mwirigi kubanga banganie kera tukinyaga safari kau kama twine mwana nakutharime maneno star. Anuije no araniri no bichichia Meru TV na Thiri FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya.
Good evening, karibu sana. This is Tatua Bonanza Live. Popote ambapo ulipo wanasema big thank you to you kwa kuchagua Tatua Bonanza Live. Unajua unajiuliza kwa nini na kanyaga hii. Hii leo ni guaranteed lazima iende. So be our winner today. Talking about winners, just to remind you kwamba watu wanaendelea kushinda siku ya leo. You can be one of them. Watu zaidi ya 8,100 wameshinda. Be one of them. Kumbuka usiku wa leo nahitaji watu 10 kila mmoja naenda nyumbani na shopping voucher ya shilingi 10,000 kila mmoja. Haijaishia hapo. Vile vile pia kuna hii guaranteed generator ambayo lazima iende, na usisahau draw inapigwa baada ya kila nusu saa. Be one of them, alright? Pia usisahau kwamba ndani ya show siku ya leo you just might win 100,000 Kenya shillings ama shopping voucher pia unaweza kushinda ama bidhaa. So ni kubeba chapa ama kubeba bidhaa. Wewe ndio utaamua ngapi ambao unashinda ama nini unashinda, lakini kwa sasa anza kucheza Tatua Tatu. Ni rahisi. Nenda pale kwa M-Pesa paybill namba yetu kama kawaida ni 150. Account niekee zile namba zako ngapi? 3 za bahati, fuatiza neno live. Amount cheza na anything from 10 bob to 1,000 bob, lakini kwa sasa ukicheza na 50 bob unapata nafasi ya kuwa papa hapa ndani ya show. Nitakuwa nahitaji mtu nampigia simu na wengine pia watakuja live. Be one of them. Lakini kwa sasa najua unajiuliza jinsi gani unaweza kufika ndani ya Tatua Bonanza Live. It is easy. It is simple. Tazama hii video. Kamata ushindi na Tatua Bonanza Live. Cheza Tatua Tatu sasa upate nafasi ya bure kushiriki kwenye game show ya Tatua Bonanza Live. Wachezaji 4 watachaguliwa na wataweza kuchagua kati ya spin the wheel ili washinde hadi shilingi $500,000, au watachagua nambari yoyote kati ya 1 na 9 ili washinde zawadi kama fridge, smart TV, cookers na nyinginezo. Cheza sasa. Enda kwa M-Pesa paybill number 150. Chagua nambari zako 3 za bahati kuanzia 0 hadi 9. Ufuatanishe na neno live kama account number. Kisha weka pesa kuanzia shilingi 10 hadi 1,000. Ukimatch namba zako 3 unajishindia mara 300 kiasi cha pesa ulichoweka. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Bwana, once again karibu sana, na nafurahia sana nikicheki sasa hivi kwenye live. We are live na kuna watu wanatazama sasa hivi. Nenda pale kwenye live page ya Tatua Tatu ni @Tatua3. Vile vile pia nenda kwenye live page yangu Chris the Base pale kwenye Facebook, utatupata tuko live. Bwaga comment, let me know inakubambia wapi mwana watch show ukiwa wapi. Lakini kwa sasa popote ambapo ulipo, thank you very much na karibu ndani ya Tatua Bonanza Live. Nataka tuanze kazi. Nikisema tuanze kazi, kuna mtu tutampigia simu. Huenda ikawa ni wewe. Takuwa nakupa nafasi ya kuchagua kuzungusha gurudumu ama kuchagua box. Wewe ukiamua vile unaamua ndio inakuwa sawa. Au pepe, ushindi ni wako asubuhi siku ya leo.